Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahas subscribe nak mentah. Pensyai ba Roni Wilang do MLA Keseng Kongres mat kum juro obdai MLA ka Malim konstituensi hadin balmi kijing keno da MLA Barim ka Malim konstituensi uba Hamlet Doling alor ka jing lej Trailang jong Keseng Kongres bat Keseng NPP hapo KHADC. Bat ru ulong ba kungno Keseng Kongres Sorkar jela kadon ha kaliang persya bat kum juro kilong kinong elam jong kaliang persya ha po Sorkar jela kat ba po KHADC pat kumno ki Trailang bat Keseng NPP kat ba ha kapor election ki ben bat kentho ya Keseng NPP nakaliang jong ba Roni Wilang do MLA ka Malim konstituensi ulapan syai halot kini kijing kentho bat ulong ru ba karai bat kajing le Trailang bat Keseng NPP hapo KHADC kadai kajing rai nang parti om na kajing rai shimet hanrai kadai nang kajing rai jong ke parti bat kum juro hapo KHADC ka BJP kamdon lang bat Keseng NPP bat kumta nakaliang jong Keseng Kongres kakloy bani Trailang bat Keseng NPP hapo KHADC kat ba hapo Sorkar jelapat Keseng BJP kadon lang bat gai Trailang bat Keseng NPP bat kumta ha Sorkar jela kimla bat kim trek ban Trailang bat Keseng NPP. Dengan cuai ke bangmide bang nak Kongres Parti bang ai di Sha. Kalong ba hang ni po discouncil ke BJP kamdan. De apa kamdan ke BJP nila sim jing bet na ka parti na do na po BICC na do PCC kila jing bet ini penetri. Nomor kum ke parti nimla mansyarai Shimet, nimla mansyarai Tamangi MDC ringila ada yo jimbet na po ka parti ba kemudian ke BJP nim dan jinge penetri lang bat ka BJP parti bat KNPP discouncil pasal kawai ni semua ba ke discouncil na try ke sti jong projek video ni pipet menta kandan ke amendment jong schedule po parliament de ni semua kia ba yo kadon keno ke jing penkelah ya ke schedule ke ba kan kata nadong sik nomor ke sti jongi ke de schedule pada ngasmo komen hadu kata-kata bangiyo ki riu rakba ngala menjer teng iwe naki bangai babon ki dan mentalang kumi reverend JJM Nikolson ki ba nyo post nam tang manshwa ila I ke jingran kam jong kane ba kan ya dai ke je bendeu jongi ya kariti ke dosto jongi ya ka khandau ka syap jungi ya ka sinsar khada jungi ni semua komen bat menta lada ngidang long sky wala dengan ide ijek bendre wala ripat kadu kata-kata ngidang semua sky nama ba ke jela jungi ke bobon apa seksidi bat ke jingkong san pen I ba takadau ni ong ba ke jek bendre ka si jungi ki nong nelam ki bo mansua ki brio ki bo perkat ya ke jek bendre ki brio ki boleh jingai de pet pet mentah ki bon ki riu lum ki badang kendet benriu mentah hadin nyo pusan senam ke jingyo jinglai loi ya ke jing koridor ke jing kongsan ke sikshi pet na do na lada lawan pet ka Arunachal Pradesh le daka official resolution apo assembly ki rai bandawai ya ka sikshi ko badan ni pat kidang bon ki riu lum keleng keri India ki wa kom kene kaan bangidang ngada penpau ke jing songu ke buram ke bakrau kini ki reurat ba juni dei namta ini jing keno ini peti politik singi nim nom ya pat haine aku kita ring sim ke ke badon hakman ngimele politik se je penreu ring pet kumka National Party ke Indian National Congress ni smukia ladang ni don pok isi nila ban khamdon bentah bane slok bat ki nongmi khmat jungi ki MP jungi nado I ma Vincent Pala entah nado ka kong Agatha Sangma nado I Dr. WR Tharluki bakin sim kiai kene po parliament ba bakin pet bakin ada ba lada kawan ke jingpan kala kanwan nam ta ka jing khamba khambet khambyang jong kene ka schedule ne ka khnet ban rio jong ka ti dosto jong te kata ka jing keno kita ki deki politics ini num hierarchy support bania mo ban stoop to that level bania keno bania kan to MP ni pe